Dobar dan, moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13. Ovo je kratka epizoda, točnije pozivnica u kojoj pozivamo vas, gledatelje, da odaberete nekakve alate za buduće emisije. Vrlo kratko i vrlo jednostavno. Ono što tražimo od vas je to da odete na stranicu Dremela. Da li ćete otići Dremel, Hrvatska, Bosna, Srbija, nije bitno. U osnovi su to identični alati, nema nikakve velike razlike. Pogledajte tamo na službenoj stranici sve alate od Dremela, odaberite 3 alata i napišite u komentarima koja 3 alata bi vi željeli da vidite u emisiji Ključa 13. Točnije, koja 3 alata bi željeli da vidite možda review ili koja 3 alata bi željeli da vidite da mi napravimo nešto konkretno s tim alatom, da ne bude samo on može ovo i može ono. Stoga vas molimo, odaberite alate koje bi vi željeli vidjeti. Evo, to je bilo sve za ovo vrlo kratko. Hvala i doviđenja.